Grivna je masivan, ukrasni predmet trougaonog presjeka sa pažljivo izrađenim detaljima. Njeni krajevi su otanjeni, iskucani i oblikovani u široke i paralelne volute, što joj daje karakterističan oblik i estetski značaj. Ova vrsta nakita simbolizovala je društveni status, moć i estetski ukus zajednice u kojoj je nastala. Grivna potiče sa lokaliteta Lisičje polje, selo Donje Luge kod Berana i datira iz perioda 6. do 5. vijeka prije nove ere. Ona pripada Glasinac kulturnom krugu, poznatom po svojim bronzanim artefaktima i bogatim grobnim nalazima. Ovaj ukras pronađen je kao slučajni nalaz tokom 80. godina 20. vijeka, a kasnije je otkupljen od Pera Županca sa Lisičjeg polja kod Berana. Grivna je izrađena od bronze tehnikom livenja. Ova tehnika omogućila je precizno oblikovanje i trajnost predmeta, što je doprinijelo njegovom očuvanju do danas. Prečnik grivne iznosi 72 mm, dok je širina 63 mm. Predmet je u dobrom stanju i očuvan, što je rijetkost za artefakte iz ovog perioda. Grivna je imala važnu simboličku i praktičnu ulogu. Kao nakit nosila se kao znak pripadnosti određenoj društvenoj grupi, a istovremeno je služila i kao statusni simbol. Nakit ove vrste često se pronalazio u grobnim iskopinama, što ukazuje na njegovu povezanost sa ritualima i vjerovanjima u zagrobni život.